hospital ke to belakini importance mario sini langmao aboni bagai ini Hazamara PHC o jaga agi to just hospital khulokoni 24 hours lokturi to mani abo tabuk oro joto admission te o jaga outdoor cholibo ke o jaga sing tabuk 24/7 o jaga sini o amchani lukurok subida manai tongo bono karibo sing tebo extension nugi mano o hospital no tebo kotor khlaina bagai eba kubuni mahamari kunu rog rok thaikan kai sing o jaga toninan bagai ready khai tongo tabuk already building construction choli thaka 2.4 crore something ni building choli tongo te main hospital aboni sakabo tebo extension khainani bagai kam choli tongo nahar mongomono chini tiprasa amchayo chini lukurok jate medical facilities kaham manani chini doctor to tabu jorate samung kham choli tongo asa khayo financial logo tebo chini o amchani lukurok subida manai o hospital ni bisingti hambai जों दाबुkai सफायजाक सरस्वती बिसिनि कलाजाक सिनि माटियाव थामानि लामा अब बिसि गोबां मारमिनो लामा खोरै आगि दैनि बागै वातै बाब्रुम ब्रुम दै दरखांखाय ओ लामा बाय थांखांखाय ओ खेतो नष्ट उंगै थांमाया गाउन बागै ओ जागा बोल्डार रिवै दाखलाय जों लामा प्रोटेक्शन थायो जाते ओ जागानि लुकुरक हिमि माननानै ओ व्यवस्था खालायजो जागै दंता busuk amo lama busuk ting notun bazaro thana hingke prai 1 kilometer tongo o para sopani haipan obo yang di thanga gaitese ramsongkor bisiu thangi pai de lama no langma no lama amo o wansung na harai no sung o samulo khlai tongo o matia kami tei chini mailamura kami lukurok ni je jungjal abo taklai de o payani hini angkha kheo je o jaga boulder kiklai o lama no sung pis khainani bagi joto ready unglai ja hambai